Usembut Presiden juga ri ujak dip dhankar. Ulang ba amla dalai ru'em ban penut kam ya ki pentut bat ki pun wet ya ki kam ki jam hapok ki darbar thauan kum ki atia jale persya akasan himasima. Ula keren gini kentien ha jing rakhi ya ke centenary ya convocation yang ke skul ba jamia milia islamia habigan bhavan hanong ba ni Delhi. Kaim bishar ke bahali du jekari minta kasni kelap sange no ya jing jurip balale da katana Archaeological Survey of India hagian vapi mosque hanong ba Varanasi la askiliter. Kejelang peli perda jaga G20 Disaster Risk Reduction Working Group ke balai. Kabade hepok kejinglong Presiden di kari India kelas dang hanong ba chanai mentak sengi. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs jingari Upralhat Joshi mentak sengi ulah kenok persya bakal yang persya kelafat kerat no iladi nagabannya tainia halor kamat kabede bagi kami senam hajala Manipur. Hakalempung ilak kriket Rohit Sharma baru Ishan Kishan kira bantit Marsan Fauran hari bagi India kelapun kutit no iladi anda kelayok ban kamasi spak prapuiran malahap no pat arbiket haki innings kebaar persya ke West Indies haka sengi ke basau juga tes kebaar kebenangnya sikamat hapot Spain hinin ke sengi.